Yebo, ngithwakaza omuhle simpapa omuhle okhulumayo nguMike Hobe, umsakazi wasestudio 7. Imeolethulela uhlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection esilethulela maviki yonke. LangoLwesibili uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugciba ngo-9 PM khonapha ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Silukandaba ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi nginxuse wonke umuntu ongisakhulayo ukuthi angene kuhlelo, sihlangane kuhlelo namhla ngo-8 PM lapho sixoxa ngokuhlonitshwa kwelungelo likazulu elizweni. Mhla ka-10 kaMpalakazi minyaka yonke, every year mthwakazo omuhle lusuku lweHuman Rights Day, lona olujonge ukukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele, hayi kweleZimbabwe kuphela. Kunje ngibone kuqhakathekile ukuthi siphathe lolu daba namhla kuhlelo. Ngifisa ukuzwa kini umbuzo omkhulu okhona namhla kuhlelo Zulu kandaba. Amalungelo abantu ayahlonitshwa na kweleZimbabwe? Abafisa ukungena kuhlelo lilakho ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo esithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma ku Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Silukandaba asihlanganeni kuhlelo lethu labasakhulayo, uhlelo The Connection, lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama. Bye bye.